Sillä kansalaisillakin oli jokaisella mielipide puolesta tai vastaan, Obaman puolesta tai Romneyn puolesta. Allt som allt var de 7 unga samlingspartister som deltog i kongressen. De knöt kontakter, lärde sig om kampanjarbete och videobloggade. Mitt Romney piti erittäin hyvän puheen. Puheessa 2 keskeistä asiaa. Ylivelkaantuminen pitää ehdottomasti lopettaa. Ylivarojen ei saada enää elää. Tässä me oltiin Mitt Romneyn linjapuheen jälkeen just siinä mediakeskuksessa siinä puhelavan edessä analysoimassa vähän, että mikä oli puheen sisältö ja minkälainen ylipäätään siellä tunnelma oli. För dem står det klart att Mitt Romney skulle vara en bättre president. Obaman talouspolitiikka on johtanut siihen, että Yhdysvallat on velkaantunut erittäin rajusti. Työttömyys on korkealla ja yritystoiminta sakkaa aika pahasti. Eli siellä pitäisi tehdä isoja muutoksia ja Obamahan ei nyt ole oikein esittänyt sellaisia mitään järkevämpiä uudistuksia. Romneylla on paljon voimakkaampi linja tässä suhteessa. Den här linjen är mycket starkare än Obamas och det här, om de fortsätter på så här som de har gjort så det är inte liksom bra för Europa. USA är ändå största världsmakten i världen och det här så om inte USA kan hantera sin ekonomi så kommer det att synas i Finland också. Även om Samlingspartiet har ett officiellt samarbete med republikanerna så delar de ändå inte allt. De här liksom som orkar prata om homosexualitet och ha abort som sin största fråga så det känns lite främmande för en finne som går dit och kollar på läget men det måste man förstå att det finns extremgrupper i alla länder. Ett tvåpartisystem så är de inte de stora partierna. Av kampanjarbetet fanns det ändå mycket att lära sig. Speciellt retoriken, hur amerikanerna lyckas beröra folk väckte tankar, men också reklamkampanjer.